салом алайкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Бардораи азиз, расо рӯзи 27 октябр нафарое ки сафар мекунанд аз автовокзали Котельники ба хатсайри Хуҷанд автобус на Регар меравад, на Душанбе, прямои автобуси Тоҷикистон. Рақамҳои давлатиша нишон метем, рақамҳои Тоҷикия то Абрешима мебара. нархи чипташ 9000 рублай. Анами автобусе ки шумо сафар мекунед, омадем ба автовокзали Котельники. Иҷадан ширкатҳо бисёр ай бародарои азиз. Омаден кассаи Ройгон Авиа чиптара дастрас мекунед ва ба анами автобус шумо расо рӯзи 27 октябр сафар мекунед то Хуҷанда. Нафарое ки шумо мехоҳед Душанбе сафар кунед, шуморо автобус ба як чипта то Хуҷанда мебара ва нофаҳмиё нашава. ай Хуҷанд яъне ба суми Хитон шумо далши Душанбе сафар мекунед. Агар ягон кас мисол хоҳишманд боша то Хуҷанда рафта ва далша Хитон мефроҳен автовокзал автобуси Эшн Экспресс ай да Хуҷанд 80 сомон 100 сомон ай мешинед далша Хитон меред. Прямои рейс автобуси Тоҷикистон ай ва нафарое ки мехоҳанд Душанбе сафар кунанд расо рӯзи 31 октябр автобуси Эшн Экспресс мешава то Душанбера. Хуҷанд Душанбе нархи чипташ 9000 рублай. ва нафарое ки савол метиҳем бениҳоят зиёд барои багажо ва барои документҳо бо диққат гӯш кунед. Классҳои худтонро дариқ надорем, подписатсияро фаромӯш накунед. Ручной класс шумо 5 кило фақат хурданӣ мегиред автобусда ва багажотон 1 сумка то 30 килора бесплатна ҳай бародаро Ройгон. ва нафарое ки 2 сумка 10 килоӣ мешава ё 15 килоӣ мешава ё 20 килоӣ ҳам шава, як багажи шумо платни ай бародаро мебиёен дар пеши автобус килош 100 рублай. яъне 100 рубли меспорен ва багажи 2 оформитон мекунанд, багажотонро мемонед. ва нафарое ки то 30 килора як багаж мегирен Ройгон ай. ва нафарое ки бе документен ай ҳама саволи бениҳоят мушкилтарин ва бениҳоят зиёд саволо бисёр мешавад дар ҳамин бора ки бе документ бародарое ки бе документен хубтарш ки биёед ман шуморо ба нархи дастрас самолёт менависем, билетои самолёт қимат ай чӣ хеле ки авиакомпания ҳамухе нависта метиҳем шумо да фақат автобус да проблема накунем бародаро. барое ки проверкаҳо ҳастай, раҳдар редо ҳастай, ай рӯи бе документҳо страдат мекунанд. ҳамун нафарое ки документ доранд, документҳошон 100% ба нархи дастрас автобус да харидорӣ мекунанд, мехоҳанд ки сафар кунанд бе проблема, бе мушкилӣ. ва именно ай рӯи бе документҳо 4 соат 5 соат дар посто чикор мекунанд, ждат мекунанд ки кай бе документҳо хичон мефроянд, ҳал мекунанд. баъзе нафарҳо мегӯянд ки бародар мо 3000 додем, шофёр моро нагзарон. шофёр ҷавоб дода наметавонад, шофёр гап зада наметавонад. шофёр бародаро ай шумо мисол ягон чи обязан нестай шумо да ки шумо барои шумо вақте 3000 метен шумо да ҷавоб бития. шофёр фақат 3000 шумо метен, кӯшиш мекуна, ҳаракат мекуна ки шуморо набаранд ФМС да, як сутка маҳкамтон накунанд, депортатсиятон накунанд. ба ҳамин хотир ҳаракат мекуна ва вақте ки гапш намегзарад да пост, суми шуморо оварда да дастон мета, чикор мекуна, мега роҳи сафед бародар худет аки ришат кун. ва нафарое ки бисёртар гап мезананд ки мо худмон ришат мекунем, ягон тӯт ришат кардан наметавонед. вақте ки шумо мебинед тоҷики якдигаро тоҷикен мебинед, ба ҳамин хотир яъне дар дилтон шубҳа мерава ки яъне ҳамин пули шуморо гирифтан мехӯранд. не, ҳамаш под назорат ай бародаро. суми шумо гиҷо мешава, кисаи кида мерава, шуморо оё гузарондан нагзарондан, барои чӣ ҳамаша уже медонанд. ин 1 сол 2 сол нест, ин чизоро уже аён ай. ва бо як бори дига мегӯм ба шумо ки бародарои азиз, ҳамун суме ки 3000 ки шумо шофёро қати ҳамсӯҳбат мешен, шумо метиҳен, ҳаракат мекуна, кӯшиш мекуна ки бигзаронатон, не ки натонист, вай суми шуморо оварда да дастон мета ва хитон. яъне чӣ хеле ки дар ҳамин Москва мо шумо мегардем, ППС проверка мекуна, агар ки ҳуҷҷатомон соз набоша, як муомила мекунем, гирифт сум ҷавобмон метиҳад, нагирифт сум мебара маҳкам мекуна. ҳамин хеле ҳамин раҳам ҳамин хеле. ба ҳамин хотир ҳушёр бошен. худованд аввалаш ҳама шуморо нигаҳбон боша. ва нафарое ки рӯзи 27 чиптаҳоро харидорӣ кардагием пешакӣ айраҳои дур мебиёен, ман хидмам мебинен да касса, шиштагиам касса Ройгон Авиа да билетотонро хидм менависам.
و به نهایت زیاد بچه‌ها زنگ میزنن که برادر زنگ زدیم اینا گپ زدن میگن که ما هم همون شرکت کار میکنیم. دروغه. رقمای دائمی کاسای رایگان آویا +7 999 826 84 85 +7 925 899 86 81 در این نمره واتساپش من خودم جواب میدم و رقمای دستی دا به حد امکان کوشش میکنم که جواب بدم. کدومایی را که جواب نمیدم واتساپ دا نویسه ان شاء الله حتما هر یک نفر وقت و ساعت قطعی جواب میتیم. و نفرایی که برای بلیط‌های سمالیات بسیارتر مینویسه بسیارتر سوالا میشوه این حال برادران ما تا ماه دکبر بلیط سمالیات برآمدگی ینور فوریه نپرسین و ما دا مراجعت نکنین نیست بلیط‌های سمالیات از تاجیکستان ارزان شدگی. نفرایی که از تاجیکستان میخواین با فدراسیون روسیه سفر کنین بلیط‌ها با نرخ دسترس شدگی و نفرایی که از فدراسیون روسیه با تاجیکستان با سمالیات میخواین سفر کنین بلیط‌ها کم قیمت‌تر برادرو. خفه نشین برادرو. من از شما سو میگیرم نه وقتی خدمت صرف میکنیم که شما دا نرخ بلیط برسونم معقولتون نمیشود با دیگه جا مراجعت کنید با نرخ دسترس یافتین روی سفید خداوند در که جای باشه نباشه نگهبانتون باشه. این حال من نشون میدم برین اتوبوس رقمای دولتی اتوبوس که تو با چشم خودتون ببینید که اتوبوس تاجیکستان سفر میکنه و سالانش چخله که دیدستین در بهترین شرایط قرار داره. بدن اتوبوسایی که شرکت اوسترانس خدمت رسانی میکرد تا ریگر برادرها ادمینی چیدگی حوزی ریگر از سبب نفهمی های مشکلی های راه بسیارتر بچه ها مراجعت کردن جلب کردن که راه در مثال کم عذاب کشیدن به همین خاطر اوسترانس حوزی ادمینی کردگان فقط ریسای خوجان میشه پریامای ریس و خوجان دوشنبه کوشش میکنیم که یعنی درخواست ما را قبول کنه اوسترانس و مشکلی را برطرف بگردونه انشالله با سر میتیم ریس ریگرم این حال فقط اتوبوس تاجیکستان خودش خدمت رسانی میکنه به طرف نباشه کلاسای خودتون دریغ ندارین. این حال چخله که دیدستیم من در автовокзал котельники در داخل اتوبوس شرکت خوجان ترانس سرویس ریس 27 اکتبر سفر میکنه تا خوجان автовокзал ابریشیما. مرامت نفرایی که سفر کردنین ما شما را انتظاریم در автовокзал котельники. چخله که دیدستیم برادرها رقمای دولتیش TG 0096 02 رگیون اتوبوسی را که شما دیدستین تا خوجان در سفر میکنه پریامای ابریشم راست روز 27 اکتبر و در جای همین اتوبوس راست روز 31 اکتبر اتوبوس ایشن اکسپرس سفر میکنه نرخ چیپتاش 9000 روبل تا دوشنبه را خوجان دوشنبه. هوا خنکای پیشکی جاتون برانی رو وقت کنین که نه بیاین در خنکی نبستین به ترس به مشکلی با ویدیو ویزو زنگ زنه ما خدمت میبینیم برادرها ما در خدمت شما. مرحمت ما شما را راست روز 27 اکتبر در автовокзал котельники انتظاریم.